ngipho umnazareti omhlala ukuthi nangifakwa abashumayeli manje njengoba ngangalimukelanga ibandla ngalena ngifike ngagunyulwa lengubo ngoba ngayasiwa kwasiwele leyo umhlala ukuthi ithi njengoba ngilapha phakathi kwenu njena ngangigqokile ngithi kuyiqinisa impela kulo kade khuluma ukuthi umshumelo wabuyisele emuva. Amen. Namhlanje abantu abasezulwini bathi kodwa balapha emsini wasethandweni nizosuka emuva nizobe kwaphambili ngihlezulwini ibandla lokufika lihleli phambili ebese fike ebuza uhlebe ethi nibakhokhele kanjani abantu washo njalo umfundisi wathunjwa inkosi itshengisa isikali uthi yazi yakha umathunjwa labantu bathi bakhokhela uyabona nje babulala isikali sami bakhokhele kanjani kuba njalo abantu lenkosini bazobuzwa ngalabantu kuthiwa bakhokhela kanjani uma sebebulala isikali mabe bakhokhela kahle umuntu uyahla ngomsebenzi yakhe ngoba umgqozi wakhe obemtshela iqiniso inkosi usebenzweni.